یەکێتییا بژیشکن ڕۆژاوا دلوتکەیا تەندروستیە یا جیهانی ده کۆل بەرلینە ئەڵمانیا یەتێ لە دارخستن بەشدار بوو. نونەرە یەکێتییا بژیشکن ڕۆژاوا دکتۆر دیار ڕەشۆ لەگەل کۆمەکە ژێڕێڤەبەرên تەندروستیە یەن جیهانی وەزارەتên تەندروستیە زانینگەه و سازیên بژیشکی ji 4 aliyên cîhanê ve beşdarî konferansê dibin. Hebûna yekîtiya bişişkin Rojava di konferansê de bi armanca avakirina hevkariyên navnetewîyên domdar ji bo pêşxistina binesaziya tendrustiyê û piştgiriya karmendên bijişkî de tê. Hêjayî bibîrxistinê ye kolutkeya tendrustiyê ya cîhanî yek ji konferansên navnetewî yên herî giring di warê siyaseta tendrustiyê û nûjeniya bijişkiyê de ye.